Anbada BIMOL na MP BIMOL na second class citizen dong thambire na haibudo khodi second class na te third class citizen oina yengabra na haidoi ne masi kuire khoina haira lai se haitare yam kuire manipur si India gi part amara haibo bause masi hangnarak bang sai tawon so haibi he khoi manipur si India gi part amara is Manipur a part of India si se masi gi wangjimak aina Delhi da satpa matam da hange ba Delhi ki union minister amada ana mana ingunda hai kari gi no nang mai hangai do hai no gi Delhi si uba matam da akhoi na di Delhi se khoi gi capital ni country si gi capital ni nation si gi yamna pride oi ba dumba city amani capital city amena khallaga Delhi da ler mi phibam ari notice people jing da discrimination to bo mayam si mayam ji yenga kana da na khoi na Manipur na Delhi na akhoi umba di kharta ma ba Northeastern gi leiba state sing da leiriba mi sing se masi mi oina udabagi wakhalama lambi da chat pakhang de amada khangde lakna ba khot ba mayam ama leiba se sina ina haibani na man hayab adai khoina conference amba function ma yau chat pani da mana matam du da man hai hayeng de ayuki pung 13 makhai da ai quarter law unaji hai na Manipur gi special koisa liba team do gari ga tharak tana ma to unaraga nangi grievances ke no nang nuai tab ke no kan hangbira kanda nungalaga khoina chaliba thabuk tu gi mana arrange tawraga keno ga do piraki hai tare ko sanction ga tawro khieba sumain leire adu sina topa ma leire ai na hojik thamjani gi se Manipur se politically third class citizen the Professor BIMOL na hai na second class citizen hai ne khoina third class citizen dagi handana thakta lei hai bajigi aina proof khra dum ai pijarake number 1 politically ekhoi si India da merge tawre 1949 gi October tang trangwa da aduga sign tawbana September 21 da tawre madu annex ne na lawe khoina merger nate merger haidi agreement haidi nakalani gi ayaba yawgodo bane sumba tamani sida inagado bani haida de adugi agreement jing do ani manga yana boy dong ne adu nate mo moidi moina semaga pula ya si sign taw India se Manipur da Manipur se India da yaure haibagi sign taw hai na mar budasan da namdana red land da ko silong da tawre sidagi haure adu hek nungan ba 22 September gi morning da phongba Silong Times na Manipur Delhi annex Manipur haidana phonge ba headline ma headline toroga magin paper dugi cutting original paper cutting ai ona reje ko admai lei sina leire al parsi state karino hai tare koi mani makha tamjana sahi lising manga gi hena ekoi gi keno ma leijaraba ekoi gi historical legacy ma koi gi pathang nai nai pari puri gi sang na ba puari gi wari ma laga leiraba state se parsi state da thamme parsi state se chief commissioner kanana appoint toba bharat ki President of India na appoint toba chief commissioner amgi makhada aikoi gi assembly 1948 election tawraga first assembly session ba pangthok tana maning ka tamjab le ba amani na leiraba matam du da admai leiram do loi na muthalaga chief commissioner amana agent amana isam na hai tare ko mai makhada mu thamme thambajina kadai buk thamme 1972 gi January tang 21 bawba aikoina statehood phanglaba tanabada anti strike tawduna pan tawduna mayamam tawre ko politically masi aikoina discriminate tawba aduga politically aikoina leiramba status tu manganba koi isdi number gi right lehel laktaba mayam do aduna ne aikoina second class citizen bonate we are in the class category to third class citizen da lei haina aikoina hairei si sinida simalere ko number 2 mu yangji economically economy da aikoina mi amagi kano ama per capita income si Manipur si aduk matik name hojik se resource laite akoi the resource wali mobilize tawna na fund laite we have plenty of resource me am le ba khoida akoi je Northeastern gi state ki koi gi bio diversity ki hotspot ni hai ne ba khoi se sida makhal khudingi hidak langthak phangmada chambi changwa gi hena akoi da medicinal plant haugre nasi bawda masigi da makta phajana factory nga tawdana simadi herbal medicine da puthoji haiba kari lei aduga whereas in India gi atopa mafam jingida koina yengji tawba ya mayam am tawi koi entrepreneur sing ji thorak tab jete thori ko adubu takai phadna koi gi sit money se aidi hogdok chanaba se leitaba digi tawba ngamde aduna nga sagi akoi gi resource mayam ji manghal laga rem mada leire akoi wa mayam hawi wa mayam si
mapanda putuoga koina kenoda sigi nagaongi paper factory duda puraga matam khara jiri gas dei faur puramme ade yole aduga moyi nagaongi du thingjan graba keno adu leigre ada khoi was are madane ba khoina hujik jiri om chatpada lambida uriba wa mayam se masi amazana khoi sinadre hunungi cement factory ma tawmi adu hoji mai paktre aidi sina economically khoida deprive toba khoida yamna wahalak bagi tanja du ni laisi aduna amuk factor aman amuk kayoge the national highway ani se masi bhawba india gi ningkha tamaba 1947 ne ningkha tamaba india na ajadika amar masop kaina mogi sei humdanga subagi ningkha tambagi palon ga pangthoi ko pangdok paje ngasi bawbo lambi ani se highway ani se masi phajana sema ngamde ngasi baw sumana lai ni masi semo gena semdri ni tawro gen tawdri ne ba tawge ra ga yam thuna dum tawba ya ba pone simale re the number third sina development gi matang du di ko aduga mu mi am gi value je citizen gi masa gi akoina mu citizen na mi am gi human right ki value moina ko ni human right activist moina human right lawyer moina le jabani na akoni yengjeri ji kaino da mi mi value se 1970s tagina 1990 phawbagi pereta akoi da lei gi da ba mi ko insurgency gi irang da lei ta ba natraga compensation piga da ba haitare idx gi sia piga da ba ko adu matam da lising kundai hawe ba pibsi whereas in india gi mainland matam da rupai sing humudra piye ba matam da phangbase ade khoi gi mi se amuk siba matam da lising kun pi matam da lising yangai piye ba khoi gi mi se aduga mainland india gi mi atopa citizen jing da pi ri na lak ani piye ba hauji amuk la ama piye ba khoi ek sia se sometimes handaki irang hida di koi lakra tra pi ne na pi ba hawi ko pi ko sina riot ki wari ni sina taba underground gi natraga insurgency gi problem da legi daba victim oi raba sing thawai thar raba sing ade army na ka pa hat khaba khol ba sumai mai am thokpa da lising la am ta ne ba piri se adu gi value do yeng biro sidai la ga koi gi mayang ama sida marwari ma natraga biari ma swai da siba matam da langmari piye yes simen mi gi value se adune khoi ni citizen je koi gi citizen amagi class si category si abcd oina natraga kogi class 1 2 3 oina khaira bara ga haise it is against the constitution of india ni ko equality before law ko kogi samana ba article 14 adege kogi right mayam ama le fundamental rights mayam ama sei mayam da samana ba mieng ama yeng doi ni haiba se ngasi baw ba yengak tana la ye ba india na khoi da yeng se aduna overall yengak pa matam da ai kogi citizen amagi phangmam thokpa leibam thokpa class 1 citizen class 1 2 3 na leibadi nate adu manaba thaki miyeng ama yengba ngamba adu ma makhalgi laingak ama ta ngasi bawo delhi da leitri palaktri adu amana huji ekoida yamna hena thawai nuai taba ama thoide handagi 23 gi me gi third tagi thorei ba irang sidagi hojik phawbada ekoi india na ngasi bawbada kai karim makhalgi package am economic package am piroge yes yengche bako ai khoina achuk yamna waraba hojik displaced person je idp mayam je 60000 lising humpu gi mathak ta leiri ne hojik se sabam thang leitana suicide tawna siba yawrabani adi yam ngai taba thodok mayam am thobani ai khoina field salaga madugi data mayam khonggatana national human rights commission da isamangna case ka file tawdana sigi matang gi mayam am taw leirabane hairiba mayam je amanta usinnadana tasanadana ngasi bobo adum leiba ngamine sinane koida koi amna mirai biba makoine khoji nam neglect toba discriminate tobagi makoida wakhalo nama yam chauna yawri esi okay koina madu aina kitang ningjingba di ejeng mapom numa kauja khe ko khoji lan hek thokpa matamda matam ikan kanadana railway gi keno ama thengjen na yeba accident am thoi rail accident ama madu kanomda ormdo mali kogi bhubaneswar maswaidara subject to ai kaw he ko ada thokpada mini fuga mari ra manga ra sigi bane hai badu tokanda kutakta narendra modi se mafam du chale ba prime minister se aduga all kanom mayam si magi se machinery mayam government machinery mayam adagi se doctor mayam pu dana court mayam chalaga madugi kanna ba khona tawna condolence message sam pi ai koi da chung yam na war bauda narendra modi gi machine dagi manipur gi people na wari bese miyam na wari bese masi ai thamoi songna nungai ti haibagi nungai tabagi wafam condolence message ama bauba manipur gi miyam da pi gi bra masi ukta yengna se pi de
Wam the Ngambiu, Magi, Sigi, Manipuri, Matanga Wam, Ngambiu, Hybrid about the Congress ki my Kadigi, Heidi, India block ki my Kadigi, Hanna, Kogi. No confidence Mosambo Pukalaga, as on total of Moinsat Pudu, Namana, Aduda Kitanga Ganda, Wapum Kara, firstly, Manangangi, President naked ki, Wapum to Pusalakanda, Yamikai cannot talk the Bimo, the Nanga, Nasibo, silent the lady. Magi, Wapumsi. Ado Suman Sum Labor, Sina, I Koida. Yam na 30,000 to why Kogi Misi 30,000 Hatpa, say Amatanga Palaga Pastor Russians again. I Kogi Misi, me no the bus send people the next Sanju Pidaba, Adumale call. Adubo, suspected Oiba, Hatpaya, Nabu, the armed forces special power 1958, I call the impost of Salaga, Tamjalaga, Singnabu Kuding. I give poker the Wangang Magi, can the Yauri, Masi, provision the Yaujari, penal provision da. I in the poker the Wangang Miroliba, Angang say, the piece in the Miroliba, the Karigumba. Insurgent Yorkani, Mazi, Indiagi, Kanoda, Security Kaibala, Kani Haitari, Mabu, young participant PBA, we put winner. I would happy ever provision in Jida. I don't think I know. But I told me, command Yaudana Hector, Canomana me, Macapaya, Yauri Vesida. I don't know, Kona, 1,520 Akiki, Summer Supreme Court, Pukalaganda, Madu officially. Localaga, no lady and a peg encounter, lady and a highly do peg on to say, do the official Gioni, Maduna Tava thousands, mamma, hat carbonero. Who is me when Ubanate, Upalactana, Pull on the Puna, Hoing Ace, Adugi, Adugumba Yamna, Kudung Tiba, Iriadu de Quiji, not all over neighboring, no reason. I don't mind a Kudung Chadam, I'm Lloyd Tangay, and a pass on 9 times, the road with the hygiene is overall young, but Indiana Quise, second class nate, third class nate, Sidagi, Tako, one double takta. Yengi Habese, Koyam Pil Dowi, Masin Dagomin, Kangadam is a Schwein Tamjo. Tijaluba, the Koinakara, Sida Hiramji, Tawayona, Tijaluba, Moena, Koina ethnic conflict near Muhayanba, not illegal immigrants, ma'am, Samaga Tobani Muhaiba, Adegi Kukigi, Kanoda, Kugi, sorry, Kugi, High Court key, Wadarama, Manipur High Court na. Manipur government na Kogi scheduled tribe ki list recommend to Maitei Jingje scheduled Salalu Haibagi Supreme Court ki sorry High Court ki order to judgment against the Labadagi Sigirang Ton Banika to under different canoni burden it told him Moidigi. While Mam told is a Kagino Haida is among none never never. Karigi Samam Handoba, Moya Toriba Ron Batorang do Madu Kanga Nabagi Hajaline, my amsida. Tauta Kaidobugi. Sagi point Kara Konasum Yang Bay. Kara Yang Bay the highway blocked to by si Yade, Lona Yade. National Highway Actung Analyze. High Basingi X in Zigimatungina, Masi of the Tingagalak, but the Karimakali action of the Loge. Sikari Lodino. Hagadi Mugi Anarieva. Number 2. Kulai Piraga Saliba license Pibagi, no may power license ki validity Matamze Henbaga. Madu police the thing academy police station da renew Toragana Paga the Bunny, Hibasi lady name, arms igna haise. And minor license Pibadi Liradana, license Nataba, sophisticated weapon may umpire a Payga lady bar, Lalhoba, Lona Yadaba, militant mayamche, sing the labor mayamche. Nasiba Bakariumba Makalgi, extendum the longer than a lady. Governor Numit Anira ID 7 days, Sangdoganda, 14 days, Peter Canada. Kulai Piccolo illegal arms spy mayam. Looted Amadi illegal arms spy mayam. Pikakadabdi after that, I call legal procedures. Sabtala Kokani Matak action logani in high. Adu high bagi duga simultaneously. Manana, I call the Subi Piccolo. I call separate administration Pangri Bauba. I call land Togigani. Kulai Piroena Tadoena Pona Hibase. Came Makali Tabam the Togdale. Adu Gadi. I call India government has Hanariba Mayamche, Madudagi Adum Tae, when Taudriba Mayamche. Yes. Ado Gadi Hujik displaced person Mayamai Magi Mayum the Hanabi Tarang to Locote. Kadobi Moji Sokbayaroi, Akoisi Tobayaroi Haduna, Laiva Force Amravai, 80,000 force Lady forces army lady deployed to Riba. Raida Manipurda. Ado Manipur Yahana Lazariba 50,000 plus Samaga. 1,20,000 30 Labani, Mamang the Zoina estimate Bagre. Per person, me amada army ama ga me tratu, misam tratu ga koi population sigi me tratu ka army nga thenge mana yebre shoje 1:16 level legi se
Sibao the later, but the camp told the younger lady, Makoy Yanguna Tara, and Mimiam, the Taraga, Toning Badum, militant in a tone, Yali. Chimayam Dinico. Must BJP government Kakiwanate, since the beginning of this agreement, call. Yes. Kanakana, Kugi, the government ga, Kuki militant Singziga, agreement signed to 2005. 2005 te gimu 2008 ta mu Manipur gi government jauga tripartite agreement na moi nung lakpa su se suspension of operation se si lakpa de hawrang asi bawda lei se sai gi rule mari su de yauri ba chana pathap rule mari se nga na satke da bani haiba wafam je loina thugai ra bawba yenga ga ngasi bawba extend tor ga dum lakpa na last February 2024 gi February gi 29 bawba extend to the Tamay never choose. I do Matung Daddy, whether it is extended or not, check where hangam dre. Kamaito is hangam dre, yam the Kenta later. They do information lendre. To Mina, Tamizai, Tamjai like re. Aduga, Manipu government, the Masigi, the Yauja Rohan assembly, the Warek will load the Tokre. Aduba the India government, some general what is harder like Bagi, Bong never lay say. So my young Canada in a Matamzulu in Tena Tamjaning Base. I call you Manipur lady ba. Meeting se yam na apang ba kem ta khang da ba makhoi se khoi na hairaga dum yan ba yaga da ba mi nga ka only se kana na no khoi gi political leader sing da uhli ne kari yu hole masagi hak mayam sing constitution na piri ba masagi right mayam du sijin na raga assembly da ware plau ga thabak to ga da ba bill pass to ga da ba ek mayam ma sem ga da ba adugumba meeting ai khoi gi representative ne lai ri ba meeting se Masina Masagi Tabamata Tobangam Dre, Kayuma Makogi, leader Makalazu, High Command ni Harakadoni. Not only in BJP, Congress ki Matam the Su, Congress regime the Su, Kaitore Adigi Hapako Miduna Adum, si Mr. Way by Tare. Sidegi, Dorendro Kangde, Joy Chandra Kangde, Congress ki Laibo Mayam, Oyibo Mayam the Su. Adigi on the BJP the Su, the Moy Adigi Kalaga, Moy Masinaga Hai do never. Koi High Command Ma Hapani to the Koidum Yane. A coin leader who say, Moina. Intact lay koi samana lay ga hai tar di moi ama governor submit to na koi leader se ma khale to ma saw se ma khale mai makada koi kun thama thoi le re ai submit to ro ado hayeng de koi protest to biro koi government se popular government se Manipur da masi chanan biro hai dana hai bangam basi kana yauri ge yaw de ana ada ji na lay gi bagi mayam do adu na ni ai koi da thoi bang asi khudong thiba mayam ama tho kana da koi usil handri ba ai koi go third fourth class citizen na moina Uribase, Maduna never. Aduna ZKP line high with the Koi Hibernate. ZKP line Union Home Secretary or Miduna High say, pass mistake the Manipur Gidamakta, Manipur da, Indiana, Arama Mayamato Gre. Mado apology to Hobo Matam Zare, Natragadi, Equina, Sigi Manipur Suze, sort of Amaro Hise, Mana, High Grabaneva. Nesta to drop the Fanny Studies key. How's YouTube the Mayan Pang money? Adugi, Wapam the man, Yam Pasana High Gravani. Mashe Manipur si da asoiba mayam Indiana togre as a high rabone. Mam togreco. Togo the Nasi Baba, Adum Karimata Koise, Hyber Tobangam Dava, Duga, Hijabam Dava, oppressed citizen, Namsan Biraba, Gi Conjal Topangam Drava, me a mo in a laini, Aduga, Arobelina legal gi practitioner mo in Tamjaning Basa. Okay. Handaki can also take Irang Jigi Manunda. Aina Samanga Kairaga bail out of give said not more than 40 hena bel lower. High river bell, Piriba, Kunyakba, the Gi Kogi, Uji, Yawi, Hai Yaude, Hajali Mamja, Se Panzala Happy Ba, UAP the Hapsel Labor Mamje. Kula you buy the by Yawezu, Kangdaba Yaudes, Kangdaba Sumna, Side Wadim Sarosu, Hector, UAP Pandoinem, Alopun activities prevention, except Machita Panzalaga, Panzala to him. Like I'm Luwa Satisadi Hennes, over crime to Rubona, Tampak the Canatori. Why is in the hill area? Yes. Kamai to Rigazing Jem, Kayam Parige, Kayam Tadu, Bel P, repeat the Yang Jem. She may have Canada, low and order situation, Aduga, Maniputa Pazana, Madu implement Tonobo Honabada, Central Government, Paisan give the Kayum Batamata Torotana, Nasibaba, Yang Nana Lady Ba, Aduga Tonga Yalaga Tola, low late Traba Amodona. Later, Masi Hibernate, law and order say completely fail or Manipur say, Honorable Supreme Court na, Apex Court na, High Grammar, see you, Wapamse. She wove the Kenta Kandana, like Arama Mamto Gray.
aran ma to hiba manipur gi aran ma to the delimitation gi matang hojim lai yam pong sa ba issue ni si matang da si aran ma to re 2001 gi census tu sana ba ya re 10 gi 11 gi census su 21 census su to ngam dre ba phajana mayam sa buk mayam bu selak tana 200% rate hangat kreba percentage hangat leba population increment je adu lega whereas in the tampak tana only 17%, 18% for last 10 years ko the decade amada sai ta siga hengale khoidana adana sani hengat pagi sam marfu hengat pai mathau kai no chi yang kanda delimitation tausan gani na recommend hazala hojik su supreme court tagi thau no loisalo adu process to na tawrei sine sumba mayam je pullaga ne khoina discriminatory be khoi lalo bajing thorei ba khoi je ning khatam na khoi ning khatam bu noi pi wa nate ko hanjan jarage na harise masi phajana khoi wari sarga politically solve to ga to matam da irang loina nemgani hojik tawri ba divide and rule policy tarokanda hojik manipur da yengi ba mieng je masina ne khoi thakla citizen je approve to ye je aroi bane sumai thamje